Boas tardes, Rubén Ojea, o Rally de Noia, que tal vai os tramos da mañán? Bueno, pola mañán todo resbalaba por todos lados, tuvemos problemas, unha bujía rota e, bueno, fomos un pouquiño aí a remolque tamén non temos rodas de mollao e agora vamos a arriesgar, vamos montar seco e a ver se podemos subir un par de puestos que os temos aí cerca. O obxectivo é estar entre os 3 primeiros ou como é? No, estar entre os 3 primeiros xa é imposible porque xa creo que co cuarto perdemos un minuto, pero bueno, recortar a mellor 2 ou 3 puestos si pode ser posible. Pois moitas gracias e sorte no rally agora pola tarde. Veña, a vos, gracias. Kind to be taking my time, any place that's worth a damn. And today's another day that I've gone and thrown away, and I don't care where it lands, 'cause I'm just thinking about us. I've been living in a dream about you, and now I know you are all I ever wanted on my mind. And if I never see my own reality, I'm okay to leave it all behind. Gone for a time, tuning out for a while. It's gonna look like I'm not all there. I've decided that today seems alright to piss away, ignore my empty stare, 'cause I'm just thinking about us. I've been living in a dream about you, and now I know you were all I ever wanted on my mind. Oh, and if I never see my own reality, I'm okay to leave it all behind. Boas tardes, Manuel Freire, o Rally de Noia na Copa Racing Sport, que tal vai? Bueno, boas tardes para empezar. De momento, pues, bueno, pinta ben a cousa, estamos primeiros. Tenemos aquí un par de problemicas, creo que son solucionables ahora nesta asistencia. Bueno, a ver que pasa. Vamos a seguir co ritmo que temos e a ver. Parece que pola tarde vai secar, pero igual hai un pouco de incertidumbre coas rodas, non? Sí, pasa que, bueno, nós neste caso axúdanos bastante que nesta copa son as que hai. Vamos cambiar rayadas para atrás e salir así, a ver, nestes 2 tramos polo menos. Pois nada, moitas gracias e sorte no rally. Vale, pois moitas gracias a vos, fabedes un traballo excelente. Gracias. Veña, hasta logo.
Está limpo o moto. Boas tardes, Rodrigo Vila, que tal o Rally de Noia? Bueno, de momento está parecéndose bastante o rally do cocido, bastante sucio e tal, agora pola tarde con este tempo a ver se mellora un pouco as cousas para poder correr, porque, bueno, tuve un pequeno susto e estou sexto na Copa, a ver. O objetivo cal é, como bates agora na clasificación, tedes esperanzas de estar aí arriba, verdad? O meu objetivo creo que hasta o terceiro posto podo chegar, se non teño máis sustos, que podo ter máis sustos, a ver. Pois nada, moitas gracias e sorte no rally agora pola tarde. Boa falta que fai.